I gde ste ljudi? Evo Zflu TV. Danas ćemo igrati Minecraft parkour mapu i da znate ovo je Stefan napravio i da vidimo pravila. Ja valjda su ovo pravila. Nema game mode 1. Mod igre game mode S. Mislim 0. Dobro. I da li želiš da kreneš, klikni na znak. Evo kliknuo sam. Evo ga. Znači došli smo negde i ovdje nema ništa. Sada bismo ovdje u kući. I ajde mi sad da odradimo ovaj ovdje parkour. Tako. I sada, evo ovo je prosto, ja mislim valjda. Znači ovdje, sada, šta je ovo? Aha, ovo je pećina ljudi. I kao što vidite, ovdje negdje baš i nema lave. Ali, ne znam kako. Čekaj, da sada preskočim. Zato što vidite, ovdje su nam vidljivi blokovi. Ajde ovdje. Tako, uspeo sam, dobro. I ajde ovdje i ovdje. Evo ga, uspeli smo. I šta ovo, ako uđeš u vodu, crko si. Pa kako onda da pređemo ako su ovdje vidi? Ovdje su nam vidljivi blokovi. Pa kako je sada pređemo ovo? Znači moram da razmislim. A ovdje su lokvanji. Da bi mogo da skočim. Uspeo sam. Idemo. Dobro je ljudi. Kako smo ovo uspeli, nemam pojma. Sada, ovo je zajebano. Kako bi ovo sad prešao? Nemam pojma. Ajde! What? Ljudi, pa gde sam ja ovo? Pa ja sam na početku, pa kako? Joj. Sad moram sve iz početka da radim. Ovo znači sada. Znači, kako ovo nisam prešao? Znači, kako ovo nisam prešao, nemam pojma. I ajde mi da preskočimo. Ovdje. Tako. Ovdje i ovdje. I ovdje da uradimo taj parkour. Dobro. Dobro je. I kako sada ovo da uradimo? Aha. Okej. Dobro je ljudi, znači uspeli smo. I šta je ovo? Checkpoint. Vidi, evo ga villager. To je villager i šta? Znači ljudi, moram nešto da uzmem kod moje kuće, pa ću da vam sada stopnem klip. I ljudi, znači, treba se nešto da uradim kod kuće. I šta bi se ovo pojavilo? Neki party za 10 sekundi, nemam pojma. I, znači, what, ovaj villager se pomera. Ej ti. Joj. Čovječe, ko si ti? Ja sam seljak. Dobro. Jel mogu nešto da kupim od tebe? Moraš da pređeš i drugi level da bi mogu da kupuješ. Dobro, a gdje je taj drugi nivo? Pravi se. Pravi se. Šta je ovo? Pravi se drugi level. Znači ljudi, znači ovaj seljak priča što je mnogo ekstra. I znači ovo je bio prvi level, pa ćemo u drugoj epizodi snimati, novi level kad se napravi. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!